Muntina kanamite ho adi tu ni ahi video na vi ho Jousen bon sa vin Christ Center Family akonin sibay kahin pichi kitvin him tu ni ko ahi minu izat ham khato kakiho na ako na amahorn zong mi izat ham khatin request ahin bol to kilho na topic poy mo ta inam sungwa igam sungwa dinga Nupa ho adi nga topic poy mo ta Menopause dia Nupa Boina Thei ho Nupa ho Jousen ihe te dio mi nu te ho bo hilova mi pa te honzong ihe te dio va pha menopause tung changa menopause le Nupa ho Boina Thei ti topic mangsa a hi phat phachom pi khat yung ki ho khom dio a hi zen lungse tain abula para atsai to ka inevet divin pakai menin kahin tiamwin hi tunia inevet khom dio ho chu a hi le akhat na chu menopause ipiham ti ahiin ani na achun stages of menopause ahiin athum na achun menopause na hi lo chu itin na ki he thei ding ham signs and symptoms ahiin ali na ahin challenges couples ho en Nupa ho en hiti menopause a boina ahin tu ho challenges ahin tu ho le Nupa ho he te dinga poi mo ho hiti point li hi in a cover diu in a say home diu ahizin abula pa sa asay to ka inavet din pa kay men ikitim win him in hiti hi minu isa am khada ko na request ahizin example in li tabang kahin pinomen hi minu khahi kum som lile kum get ver ahin ama to ka ki housing license aman ipi asezam kaloi pahi kadala agut ahitai atin ipisi ana dala agut ham katia hile kum khat kum ni sung pihi kahong boy zeng honin keila hitaban ki gel sit nan ei bo ben ka ki gel se mama zengin kaloi pa zong kalung hai sa zolo kaloi pa zong ka su lung hai zolo tin ka ki gel se be se zengin hi ji him kaloi pa he kapau he dala ding tin ka gele tin ahin se zin him hi ji agel na azi chu ahile ama hin menopause ahila man ki he do lo ahin menopause ahi ji a chu ama hi sex drive ho Nupa ki pol khom no ho thanom talo ipiham ahin pi chu agot je a chu na asa je a chu hitabang enjoy talo hitabang thanom talo ahi je a chu aloi pa to ki to thailo wa ki gel se be asia aloi pa hi dala ating agot he ani na achun minu khat ma mai kum som li le kum se gi vel a he in amazon hin ipi ka ti ham tu la he ka ki mo agel si jengin ipiham kalha amo sirin thil neu cha jong kalha asen kaloi pa jong ka thei da ma jing masangin ka heti poi kaloi pan ehin nai jong le kazam le hi ji jing kaloi pa en tu la ka pa ven tu la hi ne kile se ne ki bo the se atin alung hang jin ka kina na jing hone tin ahin se jin hem hiti minu te ni to ka ki housing license assign symptoms ho chu ka do ahile hiti menopause stage ahizin perimenopause stage ahizin hiti chun he thiam sa na le epiham ki holim na kanene jun he chuke le kaloi nu khat hin kaloi ho khat hin ehin kolin hiti kum khat kum ni masanglang ahitai ehin kolin anu le apa he ken jong ka het ma jing very godly very loving couples ahin anahi honin he ahin la akum honi ki bang thim ahi in aji aloi nu hi hiti anu kaloi nu anu chu menopause ahong hi phat chun apa to het akitu thei ta po in apa to akitu thei lo phat chun apa hin aging mozi ta he aging mozi in hi cha agin mozi chun akina honen ni kha chu hi chi kaloi ti ho kha chu ahong kapin ka koma ahin season he chi pha chun ken jong thil so si so ka do ahil na nu to open te an ki howin lang na nu chu anave sa win tin kana say pin him hi chi Jousen ipiham Dr. Ho akivet sa ovin kangin hiti solution chu ahong thezin him hiti keu chu ahi poi hiti wa hi ke kaneu lai ahi tai kaneu lai hin kin jong kana lung don ta khat chu very very loving couples ni anomen he amani hi anu hi ipiham anaw po hoy lo sa anaw po ala do ben hele anaw po ala do zo hen so pa nga ki ngai lu te ni su so pa nga ki lung se te ni su anaw po akila do zo pa ha boin ahong boy honin hiti chun aloi pa jong chun
nunga adang helin midang to ahong kingazin insung so nasatan anaboy vin he tu hay kanung gela ahile hisi anabu akila do ta phara chu amahi hitabang sex drive for ne thedalo nupa ki ka alung lu na ne thedalo ahi je aso anaboy hon hidin kata sanin he hiti kiu chu ahi poi kanuti ho kha jong hi very early premature menopause ananizin hiti zi hin alway pato nasat anaboy honin hi ji hin tu ne hi example ka hin se ho hi ai piham minu izat ham khat mi pa izat am khat dinga boina ahi te ding kata san hi ji ai ji video hi ken jong gel ko ata ka hin se ma hi ama se pira ne se kom diu chu menopause hi ipiham iti ai le ji menopause hi nu mei khat nu nga khat puberty stage period ahin ne ya kum som la khat som la ni som la thuma hi chi period thi ahin ne nia ki pat sa now ahin ne zowa minu hong hi zowa kum som li le kum nga som li le gup som li le se gi hong hi phati nga ahi le kang nga hi chi akhin ne na pa cho a period ne pa cho kang nga hung ki nga ahi hi chi pa hi minu zau se nu me zau se ki go through ahi eti hi isu mi lo diu ahi chukile hi chi menopause iti nga hele iti ham khana apiham lani tabang hathum tabang na nei lo ba hi ja uma ki zom thala thasom le hani ho na hin nei lo ti nga hele hi chu menopause mo na hi tai ti chu a sign a symptom a hin hem hi chi menopause la hi minu khara dinga chu ta sa a ki khel na lungel ngai to nong ki khel na tam ta pi hum zi hi zi a chu hi chi ki gel set na ki khita asa ki khel na lungel ki khel zi a chu minu mi pa te tam ta inam sung ba ki he thim lo na tam ta hum do zi hi ti jong hi ise do nom ven hi chi zi a chu hi chi nu mei ho menopause sung chang hi minu ho bo na he ding a hi boy mi pa ti ho nong i he te wa hi chi he ting wa hi le i zi ti ho perimenopause a hi ya menopause a hi pha ti nga hi le a phat a bam am ho lungel ho ahi no he thempi wa hi le I ti zong le ipiham nupa ki ka aso ki ngai lu na ki lung set na zong ze ben te ti hi kata san he ani na ina vet khom di wa chun stages the 3 stages of menopause ahi in hi chi masanga chun minu khat nu mei khat chu kum som li masang ahi le kum som li a hi menopause ahong ki pada hi le hi chi chu premature menopause akitin hi aphat hin masanga menopause akitin hi ahi le kum som li langal masanga kum som li langa masanga menopause ho chu early menopause tin aki hekit na hi kum som li langa pala kum som nga lenga sunga menopause ho chu hi chu normal naturally ahi ding banga hi 45 to 55 ho hi tuhin the 3 stages of menopause ana ve khom hete menopause stage tumin akikanin he akhat na cho hele perimenopause premenopause ong akitiin medical term ajon perimenopause tin akihen he hi chi perimenopause kiti hi numei khal cho minu khal cho kum som li le nga ho normally ahong hi phati nga le som li le nga som li le gu som li le sagia para hi kang nga hi irregular periods a period so hong regular mo che a ai lo le ata ha chunga symptoms tam ta ho hot flashes so ahin ne ya hi cho zo se cho kang nga hi chi perimenopause kumgu kumge kumsom sung lu the hi menopause ta ata hong hi to ka dinga hi chi a symptoms ho le hi chi perimenopause a symptoms le signs so hi minu zo sia bang akibang poi za chom jang a umnan hem hi chi perimenopause a hong ki he the na cho na period so hong irregular in din ai lo le thani dan si ala nei the hathum dan si ala nei the thali dan sia kang nga hi ta banga chu na hen nei kha che ding hi aban le na lu hum mo han tin dan ha mo se jong hum thein tin ai lo le hot flashes na ul chi min na hen vu jing zan ting le nei mu thei lo zan le na ul san na chu ba nei mu thei lo ti ho jong nei nei ding hi hi chu ho zo si chu na hen nei za hi le apart sa doctor ki sa te dingin pakai min ka hen tiam ven he ani na aso perimenopause bana so menopause ta pa hitai hi si menopause perimenopause zo wa so menopause ta na hi so itine ke he the ham itia hi le tha som le thani sung kum khat sung khat ve cha jong
period thi na hin nei ta lova a hi le nang chu menopause ta na hi tai perimenopause kum som li la nga som li la gu ba pat sa kum som nga la kha som nga la ni chan ho chu perimenopause na hong hi a hi chi ma sanga jong chu hong hi thei ha som la ni sung thi na nei ta lova a hi le nang chu menopause na hi tai ti chu na ki heading a hi ti chu i sei to no mo hi chi hi nata sa estrogen kiti hormones alhom ta zia chu signs and symptoms tam ta pi na hin nei te ding a hi hi chu ho chu very common a hi a common pain kha chu dryness in vagina hi chi nu mei i hin pi a hi dry and then go in tin angai na banga hi chi atui khi pa awet pa ho pot talowa a got zia chu nupa ki pol khom na jong ki enjoy thei talo na ki sa a hi cha ko na chu i pasal to jong boina sang ta ki tu the a hi ti hi i say do no mo hi chi lai ta he nu pon i he te diu chu that is not the end professional ho koma doctor ho koma chi a treatment za chom tu lai khan to dung zuya tam ta pi uma hi dai ti hi isu mi lo divin pakai men ikitim vin he athum na achun post menopause akitin he thasom lal hani sung period na hin nei ta lova thi na hin nei ta lova a hi le nang chu menopause ki saya post menopause lut na hi dai ti sumil hi in post menopause iti ti nga hele a symptom zong tam ta pi kang kang a hong ki chain din period zong hong ki nei ta lo ding hong ki nei pai ta lo ding hi chi chu post menopause ti na hi chi la hi mi nu kharin idam theina le ini icha ho idai ho hoi ta ki poi mo sa ki vet pha jing angai mo ngin hi a je chu hi chi lai pha ra hi post menopause pha ra hi weight gain ho zong ita asa zong i hung ki gi che weight gain ho zong hung ki nei pai hung ki nei wang ve thei ai lo le thi hi hin ban zo ta je a chu health risk idam theina zong dam mo na za chum zong hung ki nei thei te ka na banga heart disease ho zong hung ki nei thei a hi je a chu ita asa hi isu zoi jinga idam theina i gi vet pha jinga ini e sa i gi vet pha jing ding hi poi mo ta hi ti sumil po hitem abana a pointer tum na achun signs and symptoms menopause sunga perimenopause le menopause sunga a sign le a symptom ho ane sei hom ki rohite a khat na chu irregular periods na regular na periods so na thinei na chu hung ki kha che entin mi abang kha da chu angai na banga hilawa hung hlom che anei chana chu hlom che a kang ding mi abang kha da chu anei chana chu tam che a menopause hiding hi ti mi yo se akibang lo hi hi je chun ani na chun hot flashes akitin sat na hin heading na ti chung chu ha sara sa ta bang na ul si min na vu jing ta bang hi chu experience na hin ding hi athum na chun zan jong le na ul salong chu ra nei mu thei lo ding insomnia ho I mu thei lo no ho na hin ding hi ali na chun vaginal dryness in na chun izun tha na dry jing wet lawa dry jing je azu nupa ki ka a boina thei sex drive om thei lo lunglu na om thei lo na isa je azu ki thanom thei lo ti hi si jong hi a symptoms khat a hin him anga na chun jun so jing jong thei agup na poi mo ta kha cho hi le emotional changes si chiwa nge apoya poi mo he ki gel se jing lung hang jing la se jing ai lo ba hi le ibham mood swing ho depression na sata ane jong mi tam ta pi he hi je a chu we need to be positive ipasal to open ta discuss nei angai te jen him dry skin na skin hong dry in tin na mi la ho la ho hong dry in tin hong go the thu in tin na kam la ho hong go in tin na ham ting le dryness na kam cho dry na feel the ding him chuki le lu chang mi bang kha chu alu chang na jing zong thei ai lo ba hi le lal jing fatigue na lal jing tiredness zong thei aban le a ho pen chu loss of sex drive hi zong hi ibam nu po hodinga ti za ta khat a hen he chu ki le abana hen memory lapses zong thei thil khat igel bang ve le ki gel do bang ve lo ti kha zong thei weight gain zong thei hair loss ho zong sample ho zong the hi
hi chi achunga symptom sung ki se ho zo si hi mi zo si awang ki bang loading a hi chule hi chi symptom so hi average sa kum sagia pat kum som sung ho alul zin a hi akitin a hi perimenopause ahung ki pana postmenopause phale alhang pia hi chi symptom so zo si hi hung phazia hung ki chai ze hi dai tin her gila ne hon a saving him a chai na tinga apoi mo ta apoi mo pen pen cho hi le hi chi menopause sung changa nu po han he te diwa poi mo ho cho hi le mi nu hon ipasal teo to open communication inai te dio ei ma chang ki gel sit a ipasal ko ma sei do lova igen thein ho sei do lova yum lo be dio hi a khat na apoi mo hi na pau ko ma na loi pa ko ma KP hi perimenopause ka hita and his hin nei he thim ka ngai cha etia communication is sei khomova iki ho khom te dio hi apoi mo pin him aze chu nangin na ki he lova nangin na sei do lova na ki ho khom lova hele hi ju sudang ni adinga ki to mo na sa ta hong hong the he ani na achon mi pa ten zong isi teo hi chi lai pha na hi I he thim te wa isi teo chu hi chi perimenopause or menopause achu stage achu khom ding lup khom ding sex so thanop ta lo wa hi zong le ipi ibol the ham easy teo chu hospital a ipuiwa doctor team ho ko ma ipuiwa a solution ding chu a therapy le a treatment ding ipi ham I hol do pi te diu hi mi pa te ni he diwa poi mo pin a hen he easy ti ho mo for zinga mo luhan kum zing lo ba a hi na amo zong a go through chu he them video pa kai me ni ki tem vin he chukile tu lai chu hormonal treatment tam ta piu ma hitai na hi chu ho zo si chu doctor ko mai chi thio hi e minu ten I he diu chu ate ase ka hitai akichai ka hitai ke hi han ka hitai menopause ka hitai tia imo no tha jing lo du he hi chi ki ve sa te du hi e ki ve sa te du hi a chung la nga ka hin se ho ko ma ka na se pi banga chu na ki ve sa na ki zen sa na nga ding bo hilowa na loi pa diong na gel anga hin he a ju nang menopause na hi a sex ho na thanop ta lo wa nga chu na zi pa chu pasal ho hi pathian in chi khai dinga a se mu a hi zen a mo hai almost every day adam theiwa a hi le almost every day a hi sex ngai cha a hi ve hi chi a hi ze a chu nangin hi ta banga chu na gel kho pi lo wa menopause ka hi tai na tian na mo zenga a hi le nang ni ki ka ki to mo na hum pha le nang ma na hum ka ki ding hi hi ji jon a solution ding tam ta o ma hi hi ji hin na loi pa menopause ka hi tai tin mo no thap zeng hin ki ho hanin lang bo thei bola doctor ko ma chia solution ho do te ding hi poi mo pin him chukile na pasal to na relationship achi hoi jing na din pan la jingin lang ne le cha dai zong a pha tam ta o me hi chu ken ki sei zo pon tin hi chu ho so hai ta ni le cha hoi ta na ki bola exercise physical activity hoi ta ana bola na loi pa to communication hoi ta na ne ya hi le hi chi menopause chung chang hi hi chi hoi ta na hin go through ding hi ti hi sumil hin adia sex zia na boy hona dryness zia dullness zia ai lo ai le kilung to lo na ne hona ai le na ke ve sa te za hi ju solution no ho do te honding poi mo hi azi so nupa ate lang ahan lang ho zong kaloi nu le pa ta banga cho ahan lang ho zong boy the hi chu ho zia hi ji hin izi pasal ti hon zong izi ti ho kum somli le nga somli le gum somli le sa ki ho ahong hi zo wa lunghan lung chom na ki gel sit na hot flashes so ahin ne kha over hi lang le hi chi o ka ji hi menopause perimenopause hitan te tia het thim na le epiham igel do pi over idom thim over I het thim over iki kho thim over adam the na dio a hat na dio igel kho pi divin pakai me ne ki tem vin him Nupa khom ding athanop lo zong le force mo bo jing sangin a solution dang khat hold up pi hi chi menopause gel kho lo ji anu ba boy to ki khen zong tam ta pi the a hi je a so tu ni a hi mi nu ka na ki ho pi ho mi za am khara ko na request ka mu to ki hona ken zong hi chi hi study research ka hen bola hi chi hi video he kan si ma hen ave ho zo se pathen in mi nu mi pati ho zo se hi chi menopause ya ki he lo din ki he thim mo lo wa a solution doctor ho ko ma chi a pathin ko ma taw khom po ma solution ho lo te ding in pathen in bon chamin pati bo ta hang ka ki pa amen